다는 정말 나 참을로야 아니 나다 드린 아주 딜리슈하다 아니 첩지도 아니 가장만 주변한 신이 딱 간다 지 심제 담지 마르시에베스나 장도 마르두시에베스나 장도 야나 지 심제 담지 지 그린쟁이 더니 드르질이야 두시에베 토네 엔 심제 담지야 지 추리메베 자와고마디 뭐 자와곰주루 노두지 슈스메레 Primero que todo quisiera darle los buenos días a todos. Y como lo dije ayer, necesitamos entrenarnos en la idea, en conceptualizar a todos los seres como nuestras madres o recordar su bondad y que son bondadosos por naturaleza y de esa manera nos entrenamos en tener amor y afecto de una manera que no es parcial. Y hablé acerca de este tema ayer brevemente. 다 드린주 단남 용어라 저기 지 삼려 나로래야 지 나스르자네 지 나스르자네 지 랑셈버지 랑왕버지 다들이 지베지 알아주 지 랑신기 드는 텐데요래 이내 응외니 주토래야 나사디 랑셈버지다 랑왕버지 마임바 아니 저缺陷了对对不起了다 가사시나 아주 라류데 버지 다 드리지 차려야 Y normalmente cuando pensamos acerca del yo o mi ser, pensamos que es algo en control, que está en control, que es autónomo y tenemos este pensamiento naturalmente, pero si lo analizamos y vemos cómo son las cosas, el yo no es algo autónomo, no está en control. Depende de otros fenómenos, depende de otros individuos. 아니 나저기 수부거랑 나저기 류분데거랑 엔지 파다말이야 되는 주대베지미 유산에 다가랑기 나저지 장왕원들지다 란셈바 메인부지 오세 가지고 다가랑기 수부거랑기 야 주당기 세나 단도 대고라랑기 아주리아 뭐버신 되되는 비지라 가사신 되되는 비지 세보 동거라스 Y con nuestro cuerpo físico, sabemos que vienen o nacen gracias a nuestros dos padres y por ese mismo hecho sabemos que no es una cosa independiente o autónoma. Nuestro cuerpo se formó de esta forma, exactamente, en base a otras cosas y en base a otros individuos fue que se creó. 가서 뉴바 챔버를 체제 깨요 말에 당부 기두산에 다 간들 지다 가서에서 봐 지 뇽중 더 뉴바 매겨르시 근데 지제 깨요 알아 드린 뉴산다 데 깨어 걸리걸리 살롱용 근데 지 뉴산에
안 대야지 파마로 수업에 진의 된도 살아 주민 도 차대 요래 드네 주산 디균제 되는 다 디기지 가르래 니즈를 차상디 삼다인 주산에 오늘 아주기 미진디 나로래야 ane jige dinjung dudup sanan rado jile jig due de ba ta de gas ji tadrup ge namsha ro ji mai ba ta de mizi nang ge rindha sanan rado mizi gi da ji sishi ro ji ba ji cha de yar sam chang ge Cuando nacemos, no nacimos de manera poderosa, no éramos poderosos. Cuando nacimos, en ese momento éramos al contrario, débiles y no teníamos poder o capacidad o potencial, ese poder necesario. Y es gracias, pudimos crecer gracias a la bondad de nuestros padres. Y cuando miramos, recordamos, analizamos nuestra propia situación, podemos ver que nuestra vida está formada de manera interdependiente, producida por otras condiciones y que una cosa depende de otra para que surja. Y cuando lo vemos de esa manera nos damos cuenta que no es simplemente una presentación filosófica, sino que es la base y el valor de nuestra vida humana. 아주 되되지당 다나신 망버지 증하로 줄지 팬더를 제어 다 디난 개치슈르디 안한줄이야 이제 조드다 파마니디 차대요 파마니부들 댄세네 안한줄로 류덴디 추바이브레 류덴디 파마니부들 댄 추바이브레 제상 아주 미차기 규제를 마소네 다베 개치슈 지지 자외 규제로데 파도 말하는 충분히 인주산에 다 디기다 거딘 삼거버스는 장도 대당 디거딘 삼과지당 아니 제바 전시 제과데 개침으로 차대요래 De todas las personas que nos han ayudado en esta vida, hay muchos fenómenos en los que hemos dependido, muchas personas de los que hemos dependido, pero entre todos estos y todas ellas, los más importantes son nuestros padres. ¿Y por qué es gracias? Es porque gracias a nuestros padres, el material, el material que nos ha hecho humanos, que nos ha formado en un cuerpo humano, nos ha dado este cuerpo humano, este soporte, proviene de nuestros padres. Entonces tenemos que apreciar ese hecho. 양 가시 파마 가시 양 시라랑 지 가수에 되지 저와 매매인데 용도 요래 엔 우마데 신이들이 위해서도 지게기 지게리안 로니엘 라마든데 최신의 라마든데 레아 시그도스 가시에기 안다 심지엔 탐지 지금 다지당 가르라 파 가르로도 이제 파말래야 진짜 랑게 달래야 되네 잠니지 겁나 검투사레스 이나게 파만니들 자네 가르로다 잠니지 검투사 말레스 가레산 다디 베 춘두베 도부쇼 가르로자 누구 망보 나 제가 디균센데 자원인데 잠니지고 하나 갈라시프스도스 지신인데 용데도스 아디 삼성 의니주래 다이네 개시슈딩 아주 되더디야 지 초진이 저와 유메사데 니주지래 다 인비네야 저와 유경로 매경로 간당 아주기
ngui ni zu demba kharim badi samdang yu jusane kanda ngaju gu luden di phamani hotel den de chobde be mi chin jusane ta thi ni zu ndo di ngaju she kwa de ji ignore chedab ru me de chi ta di mara she thuya me ru chi mi za di gyunzen de ne dona ta thonda do do ru di ngaju jigle jigden yin de be ji da jigle jigden yin be yin za di gyunzen de ne ane rangi didu ya simje shen le ya tue de be mi chi simje shen gi didu ya rang le ya ji zhe ye de be chi de mi ju sa na pin jun ji gi ji li ya ane ji zhe ba sang bu guo ya dang da na xin gi pin jun ji gi ji li ya gen ku guo ya di da ke chen bu yin de be chi di guo le sam do a di ba ji ke chen bu re sam chang ge Y claro, en cuanto a nuestros padres, hay algunos padres que no son tan amorosos y así es algunas veces las cosas como se dan. Pero en el pasado he escuchado a algunos maestros que se les mandaron al exterior para que enseñaran el Dharma, y cuando ellos hicieron esta presentación hay estudiantes, personas que los escucharon y dijeron: no podemos meditar sobre el amor y la compasión visualizando a mis padres. No podría visualizarlos. ¿Por qué? Porque ellos me han causado mucho dolor. Cuando era niño me trataron terriblemente, ¿no? Y es porque me han tratado tan mal. Es difícil para mí llegar a sentir amor y compasión o visualizarlos de esa forma. Y sí, algunas veces las situaciones se dan así, pero lo más importante que tenemos que recordar es que si ellos han sido afectuosos o no, es una pregunta, una cuestión que tenemos que verla. No en el mismo, tenemos que verla diferente. La naturaleza de la situación es que este cuerpo, este soporte que es nuestro cuerpo, se creó en base a que nuestros padres pudieran también haber sido creados. Así que nuestro cuerpo proviene de ellos también y tenemos que recordar eso. No podemos ignorar este hecho, no podemos negar ese hecho. Así que el punto principal es que todos dependemos el uno del otro. Nuestra felicidad, nuestro dolor, nuestros placeres, nuestros dolores dependen de otros, y la felicidad y el dolor de otros también depende de nosotros. Y es por esta razón que tenemos que realizar relaciones o conexiones positivas con los demás y ser responsable el uno del otro. Y es importante contemplar este tema de esta manera. Tata nga zui ki jeza nga zui ki di simjen tamje liya ji zewa gomya da simjen tamje le anje dungye le ji karshu chendeyo ki lo kya ninji gomya ro da di yumchen de ta kandar zuo di nga na zui 남주 배주 당 왜 니주도 내당 엄마 가리면 남주 배주 당네 아니 니지 공부하러 마다 아주 남규지 착당 기체네 이 가르는 지된 배지 착당 삼단 수수 텐제기 착당 기준제 때네 아니 고야 매버 다 니가로 인지 남주 배주 동고 대 배주 동고 예비 인자 디 기준제 때네 이제 왜 니주 간제바 오늘 전에 의원이 주 돌아가 아주 저박한데 시기야 봐. 텔리아 아주 남주 저 배제네. 의원이 주 가르이 뭐대 학교에 토네. 되는 아주 니지고 아직. 단도나 아주 여기 니지데 남주는 제외 니지고 얼마도 배. 야 차단된 제외 니지 차소나. 다디 니지고 뭐 치고 봐. 차단 규제되잖아.
Cuando hacemos esta meditación del amor bondadoso, visualizando todos los seres, tenerlos presentes y hacemos la aspiración de liberarlos de todo el sufrimiento y generar compasión. ¿Cuál es la razón? La razón es que tenemos que utilizar nuestra inteligencia, tenemos que pensar o analizar sobre la naturaleza de las cosas y en base a esa realización que podamos obtener, entonces meditamos de esta manera. Normalmente meditamos sobre el apego y la aversión y meditamos acerca del apego mundano y la aversión mundana. Pero no tenemos que meditar sobre la compasión mediante este método de la aversión y del apego. En vez tenemos que mirar, analizar cuál es la situación realística en la que nos encontramos y aplicar el poder de nuestra propia inteligencia para poder entender la naturaleza de las cosas y de esa manera podemos desarrollar nuestra inteligencia. Así que nuestra compasión tiene que estar conectada con nuestra inteligencia. No debería simplemente estar conectada con el apego y la aversión, porque simplemente está conectada con estas dos. Entonces no es una compasión verdadera o auténtica. Al contrario, es simplemente el apego y la aversión. 닌지 곰라 카시엘에 닌지 곰깔에 하 드리온디아래 다 닌지 곰라데 곰라와 용아데 윤생 카레마 아주 삼동가데 계심이 있어요 닌지 곰깔에 하고 이미 윤생 카레마 삼동하데 봐 지 닌지 유인 뭐니 주 토래야 간다지 다 대화 된도에 동해 전도에 직거래 디토네 셰비입니다. 오늘 제나 닌지 유이 뭐더더 이비 유사네 디토네 셰비는 닌지야 깔라메데베치 다 이비네 이는 아주 라렌타에 걸려 미카시엘라 닌지야래라고 해요. 미카시엘 닌지야 깔라 하고 해요. 드디 용어라. 다 디주사는 소소소 깨지고 하다 깨지고. 민딜이야 저랑 닌지기도지 그런 깔레시다면 닌지기도도 미카시 미콜이야 닌지게도 깔라하고 싶지 닌지게고 삼나지 닌지게로 면서 다들 깔라십시오 다들 가르래도 삼도 기지쳐 다 소수 Así que cuando estamos hablando acerca de la meditación o meditar sobre la compasión, algunas veces encontramos que es bastante fácil meditar sobre la meditación si nos enfocamos en algunas personas y si nos enfocamos en otras, bastante difícil meditar de esa manera. Y tenemos que pensar por qué es tan fácil meditar sobre la compasión cuando nos enfocamos en unas personas y tan difícil cuando nos enfocamos en otras. Y en la naturaleza actual de las cosas o verdadera de las cosas, todo el mundo quiere ser feliz, quiere ser libre del sufrimiento y en este contexto todas las personas, todos los seres son objetos que se merecen ser son seres que se merecen ser los objetos de nuestra compasión. Pero cuando hacemos la práctica en sí encontramos para nosotros que si meditamos sobre algunas personas es mucho más fácil, nos llega más fácil. Cuando nos enfocamos en otras, no lo es. Y nos tenemos que preguntar, de nuevo, preguntarnos por qué es que cuando me enfoco en esta persona se me hace muy difícil meditar sobre la compasión cuando la visualizamos. No surge la compasión y con otras sí. Tenemos que hacer esta pregunta, hacernos a nosotros mismos ese tipo de preguntas. 다 닌지라 녀사지 말아다 닌지 검도야 녀생이지 녀지 넘버를 되용도나 다디 다다 돼요 말해 아니 닌지 검베 걸리야 자년 파마세 저버시라 메딩이 지 다미데 니메데 저버시라 메딩이 지지 시랑 아주다
참에 규미를 다 근데 매버다 니주 고백걸로 강걸로 꾸념체체 간다지 심지상으로지 동해의 찬도의 민상 디균선에 대해 따지 디찬에 아주 상으로 꾸념기 토안에 딱 간다 되지기 니지고 봐. 딱 계신 아주 니주 고백걸이야. 제상 아주 니주 고백걸이야. 간저 용도 봐. 따고요. 아주 니주 고백걸이야. 니주 고백산에 따지 되지야 자다 니엔다 사로 되 용도 됩니다. 삼동 Cuando estamos meditando sobre la compasión, algunas veces pensamos, cuando un enemigo surge, pensamos, estamos meditando y un enemigo surge en nuestra meditación, pero no se mantiene de esa manera nuestra visualización. De esa manera, cuando estamos meditando, no hay ningún amigo. Perdón, yo sé que el traductor... Sí, estamos corrigiendo, perdón. Sí, de nuevo, cuando meditamos sobre la compasión no tiene ningún enemigo. Los enemigos no se quedan como enemigos. Cuando meditamos sobre la compasión, tampoco no hay ningún amigo. Para la compasión no hay amigos o enemigos o personas neutrales. Enemigos, amigos o personas neutrales. No está conectado con esta forma de ver a las personas. Cuando meditamos sobre la compasión, todo el mundo es igual. Todos los seres son iguales en en ser libres del sufrimiento y por esa razón todos son iguales. Así que nuestra compasión debería de ser ecuanimana hacia todos los seres. Y que tenemos que pensar y analizarnos a nosotros mismos cuando estamos haciendo la meditación de la compasión, qué ocurre cuando nos enfocamos en un amigo o en un enemigo. 다가나 신기 지심제 지 파르마스는 다도 하나도 저시라 매된게 규맥 매된들이야 고양지 니지게베 임네 아데수 니지 첨부로 쳐가래 제가 디균선 때네 다지 니지 고마디 미카시지 안할래야 녀베베 인사 디줄이야 지니 기르산 가르쳐 니지 곰라르셔야 미카시지 소설 당부에 인상 되게 니지 공깔아 하여야 돼. 되게 차위나. 네, 가르쳐다 니지 첨부. 니지 공마로도 차트야 깔아 가버려. 제사 디규전데네 아주 예버도 지 가르쳐에 남지 비주다 하지. 왜 니지 소리야 가리마. 차당기 삼배 상황도 규범이 봐. 다지 가르쳐다 왜 니지 가져와 남주 여기 가져와다 체는 제외 토네 드리지기 가다 니지 공부하되 개점으로 섬통 Así que cuando meditamos sobre la compasión y visualizamos a un amigo, alguien que nos gusta, al que conocemos, básicamente cualquier persona puede desarrollar la compasión cuando nos visualizamos en un amigo, pero cuando estamos hablando de enemigos, si podemos desarrollar la compasión sobre ellos, entonces eso se llama la gran compasión. Cuando hay personas neutrales, personas con las que no tenemos una conexión o no conocemos muy bien, y si llegamos a sentir compasión por ellos, también se le llama la gran compasión.
Así que cuando meditamos sobre la compasión, si las personas son cercanas a nosotros, es bastante fácil desarrollar la compasión por ellos, pero si están lejanos a nosotros, es mucho más difícil sentir la compasión. Y si de esta manera estamos sintiendo compasión, entonces no se llama la gran compasión. Y es por eso que tenemos que usar nuestra propia inteligencia y ver cuál es la naturaleza verdadera de las cosas. Y asegurarnos de que no estamos bajo el control de nuestros propios apegos y nuestras aversiones y mirar mirar las cosas como son y utilizar el poder de nuestra inteligencia cuando estamos meditando sobre la compasión. And so it's probably best to recite a bit of the text from the Ornament of Precious Liberation. Simjen Tata Kwanin Jumper Tam Jeva or She Sun So Della Tendam Chanju Gisem Dene Chuni Ye Toba Yela Kuzu Chanju Gisem Yang Tabra Lama Dal Shoi Bodo De Yen Le Sheto. What then is ultimate bodhicitta? It is emptiness having compassion as its very essence, an unvacillating state that is lucidity, free of the extremes of conceptual elaboration. Therefore, the sutra says of those ultimate bodhicittas that vivid clarity that transcends the world, without any extreme. Libre de toda elaboración conceptual y es perfectamente luminosa, teniendo por objeto la verdad absoluta. Es inmaculada, inmutable, sumamente clara, como la llama continua de una lámpara en un lugar sin viento, que es la mente del despertar relativa. El mismo sutra la describe así. La mente del despertar relativa es el juramento que se hace por compasión de liberar a todos los seres del samsara. La mente del despertar absoluta se alcanza naturalmente, mientras que la mente del despertar relativa, según el ornamento de los sutras, se debe adoptar de forma correcta y se transmite con ayuda de signos. La mente del despertar absoluta se alcanza naturalmente, mientras que la mente del despertar relativa, según el ornamento de los sutras, se debe adoptar de forma correcta y se transmite con ayuda de signos. ¿En qué estadio se conoce la mente del despertar absoluta? A partir de la primera tierra de los bodhisattvas, alegría suprema. Es lo que aparece en el comentario de ornamento de los sutras. Se dice, puesto que la generación de la mente del despertar absoluta tiene lugar a partir de la primera tierra de bodhisattvas, alegría suprema. La mente del despertar relativa presenta dos aspectos, la aspiración y el compromiso. El progreso hacia el despertar declara. Para ser breve, sabed que la mente del despertar tiene dos aspectos, la aspiración y el compromiso. La diferencia entre estos dos aspectos ha dado lugar a numerosas interpretaciones divergentes.
There are many different explanations of the particulars of these two realms. Según el maestro Shantideva, que pertenece a la línea transmitida por el sublime Manjushri, el maestro Nagarjuna, la aspiración es tan solo la intención de alcanzar la perfecta budeidad. Es comparable al deseo de irse de viaje. El compromiso es la puesta en práctica de los medios para alcanzar la budeidad. Corresponde al propio viaje. Se lee en el progreso hacia el despertar. Igual que conoce la diferencia entre querer partir y partir de veras, el sabio ha de conocer como es debido la diferencia entre estas dos mentes del despertar. Tedar jimbe parudu jimba yonsu zoba shoshing yabane shirib ye parudu jimbe pado xie sungso. Tedar beda sansamda tsini ye guane simye ye yawa xie sin du. According to the great Serlingpa of the lineage stemming from Arya Maitreya through Master Asanga, aspiration is to make a promise committing oneself. Según el venerado Dharmakirti, que pertenece a la línea transmitida por la sublime Maitreya, el maestro Asanga, la aspiración consiste en pensar, para el bien de todos los seres alcanzaré la perfecta budeidad. Es el juramento de alcanzar el fruto. El compromiso consiste en pensar, me entrenaré en las 6 virtudes trascendentes que conducen a la budeidad. Es la promesa de practicar la causa. El condensado de la Abhidharma expresa un punto de vista similar. Hay 2 maneras de generar la mente del despertar, una ordinaria y otra eminentemente noble. La forma ordinaria de generarla consiste en pensar, pueda yo alcanzar la budeidad absolutamente perfecta en el insuperable despertar auténtico y perfecto. La forma eminente noble consiste en pensar, pueda yo perfeccionar totalmente las virtudes trascendentes, desde la generosidad hasta el conocimiento. 다 가장 권수는 시래 는 드린데 안에 가서 드린 거다 다지 루고 다지 사자 신다진 로체 와스 다 가장 시원한 신기 드린 거다 지 바지 친 안데는 선이 고다 수 용토야다 저거로 두슈 안다들이 뉴스안에 얘네 선이 송주에 매합체 선이 쇼베데 송주에 매합체 Como lo mencioné ayer, esta tarde partiré para otro lugar y haré lo que más pueda para poder regresar mañana en la tarde. Así que en la mañana no tendremos enseñanza. 다들은 안에 가라디 가산제 차입니다. 오늘 다들네 아주디 아라케 캐시마스나다도 제 방어 대지에 구제디 안 다다버 소제다 로스 달로디 로스 마차디야래 제자다 저 로스 그린리아 주메게다 지 군데카네 지 가르에다
가져야지 슝 가져지 퇴삼기 롬녀르치아기 운로지 초치 마시 주메 고마 카시레 오마네 베지다디 야레디 이메는 다 참로르지 퇴삼 롬녀르 다 가져되지 슈심부치아로 근데지 당 고르지 다 소지다 로 숨즈 드디 야레 드니 뉴스단에 다 다다바도 좀데 카라칸섬 지 아부 충분해 Y 3 años han transcurrido desde que comenzamos a tener estas reuniones infernales para las monjas llamada Arya Keshema. Y lo que significa esto es que desde hace 3 años los conventos Kagyu comenzaron a estudiar y a contemplar los textos filosóficos, y sí hay algunos que habían comenzado anteriormente, pero desde ese punto, desde hace 3 años todos los conventos Kagyus se han esforzado en estudiar y en contemplar estos textos, y en verdad ha sido algo que ha resultado bien exitoso. O bien bueno, dijo su santidad. 체도 다가주에 녜다 저 탑럼으로 보지 니 송구여 Y para que nuestro estudio, nuestra contemplación y nuestra escucha en nuestros centros de estudio sigan mejorando y floreciendo, necesitamos 2 métodos y necesitamos utilizar estos 2 métodos. 소토임이나 아니 야우시라요 도스 가르사나 안다도 지당 고마소소소리야지 셰르 요래 다 이비네야 아니지 다디기 고바르르 셰르 예빈두산 다디기 지 미네르 주이네르 미균이게 토네 다디지 가르에 로존침을 줘대야래 다 드린 뉴스안에 참삼 비지신이 개겐서 토야 갈라하브치가래 제가 디균산데네 지 그유지의 주메시를 네 총부입니다 아주지 개겐 시여비네 될때네 슈아다 망스데 슈트야르 지다 아니지 뷰제드르네다 야로 동토야르 싶으시들 쇼메로섬르 들정이 제상 그 유지 주메시를 개발하려 개발체벌이야 다른 안주 근처리야 다정 아주 주메기 셰라 근데가 가시 집회야래 디나는 겨안수 다지 나로네 미카시 야 담지 엔지 총무를 주시 엔 고준 genku에 토네 엔 그 유지의 주메시라를 시들 야지기 确实的아주 로사반의 띵지 다 간종적으로 듣지 총토의 의미는 야부시다는 도스 Y lo primero es que pienso que sería bueno comenzar un colegio monástico o Shedra Kagyu, y este es para todas las monjas Kagyu, y la razón es porque en general
Tenemos shedras en cada uno de los monasterios o de los conventos, o en muchos de ellos, no en cada uno, pero en muchos de ellos. Pero en cuanto a los recursos y los materiales, es muy costoso para que cada monasterio pueda tener una shedra. Y también es muy difícil encontrar maestros para todos los shedras o los colegios monásticos. Así que si tenemos una shedra, para todas las monjas kagyas podemos programar los maestros, y también podemos mejorar la calidad de la educación. Así que les pido a todos ustedes, en todos los conventos que han venido, que escojan algunas monjas. Sería beneficioso si tenemos esta shedra en general para todas las monjas kagyus, y les pido que escojan a algunas monjas en cada una de sus shedras y tengan una reunión y lo discuten. Y lo puedan discutir, y para que algunas monjas tomen la responsabilidad de poder implementar esta shedra, una shedra para todas las monjas. Y sería bueno tener un plan ya trazado para el año nuevo. Así que es importante que hagamos esto ahora, lo más pronto posible. 다 톨업스을 롬니르체사 톨업을 근데 지 조다지 주마설이야 로저서 드르 총부이미나 첸데르 총부이미나 마음발야지 더 인터내셔널스마다 지지기 더 미망우지 라버도 지 주만으로 다 안지 다나신게 다 가서야 양 다야 부메든데 마우지 나셔려 롬니르 제하기 레바르 이게 좀 오샤도아 다이네 호주 롬니 체스디 에나 아니 주메 고마로 진짜 실 나로 롬니 체스로 좀 총배이나 안 고란솔에 펜도로 샤우용 주지 드레르 통도 제자 아니 마오발야다지 주메 되지 다 톨업스나다도 셰다스나다도 드레 총배이나 기직 톨야다지 기직 주마츠네레 다나싱 부메츠 이제 안지 나셔를 미세기 가서 통나여야 되바 근데 좀이미나 난 지중 아니 비나 지관솔이야 지가르 로존 체세 데네를 지 차트야 따라와도 두셔야 Si hacemos esto, por un lado, eso quiere decir que tendremos una universidad o un instituto para las monjas, y podremos tener un nivel apropiado de educación para ellas, y también sería beneficioso a un nivel internacional, en especial para las monjas y las mujeres que tienen interés en estudiar el budismo. Y sería un lugar en que ellas puedan estudiar dentro de un convento. Así que sería muy beneficioso si podemos instituir un tipo de instituto o de colegio monástico para las monjas y para las mujeres extranjeras que pertenecen a países internacionales que tengan el interés de estudiar el budismo. Y este sería un lugar preciso o un lugar en que ellas puedan venir a estudiar. 구지 잘 근데 상으로 두수에 다이미리 다들 람사 데리들이 지기에서 망부지 휴가스 게면도 디나네 개시슈지 가르레사나 아주 망발해야다 지 겔로마를 데지 가르제 돈바드르야로 계시로 두수야 야래 다이네야디 겔로마디 드룹사베 젤이야 다다 곰바소소스에 나네다지
mi ringi tinte gelome domba drubaro ke shea ta gelome domba drubse du sane gomba susu na lo drubse tene gelome derbuji yo kala khawshido ta gomba rina susu na ba lo drubse sane ene gelome de san zu se me ding er chaje ene maombalea ene phebegi geloma jigi domba drubana ya 다 gelome 긴두 장상화를 주고 주산다 대 갈라 가버지 지기 파여 주여 가상이자 토르시 디 야오지 요소 말았어 제가 드리지기다 주메 시라를 충분히나 디 수르들이야 gelome 대로 슈슈 주지 뭐 전부시라고 하스게 맞다 긴두 장상으로 드리지 주지 충분히입니다 마음발에지 gelome 지 domba 준대요 드리 충분히입니다 안 대주자는지 경험도 좀 좋아요. 근데 야오시라고 말했어. 시험마도베 다당 아주 경험이 긴중이 대를 진짜 맞추나? 안 경험만 오마지 가시가시 주셔야는데 얘를 알았다. 가서 인사를 토르시. 아니 지 템베 균을 붙들려 미세 펜도시라고 하면 되는 거지. 근데 좀 작도 Y también pienso que es importante poder llevar este instituto a un nivel internacional, a los estándares internacionales de ciencia y de investigación. No es necesario hablar mucho acerca de esto en detalle, pero algo importante que sí deberíamos decir es, hemos hablado acerca de establecer una comunidad de bhikshunis o gelongmas, como se dice en tibetano. Y una vez que ya hemos tenido la ordenación de los bhikshunis, cada individuo, cada monja regresaría a sus comunidades monásticas, a sus monasterios o conventos. Y si cada una de ellos regresan, sería un poco difícil de verdad establecer una comunidad de bhikshunis. Si tenemos algunas bhikshunis aquí y allá, pero no hubiéramos de verdad fundado una comunidad en sí. Así que en el futuro lo que pudiera ocurrir es que si hay otras mujeres tibetanas que quieren tener o tomar la ordenación bhikshuni, sería un poco difícil reunir el número apropiado de bhikshunis para que ellas puedan otorgar la ordenación a otras mujeres. ¿Por qué? Porque estas bhikshunis estarían en diferentes partes. Así que para poder fundar una comunidad de bhikshunis, una vez que establecemos este instituto, al mismo tiempo podríamos también establecer una comunidad de bhikshuni, no necesariamente una comunidad larga, pero un lugar donde las personas, las mujeres, las monjas que quieren tomar ordenación bhikshuni pueden ir y tomar estas ordenaciones. Y si no lo tenemos, se dirá entonces en el pasado sí tuvimos bhikshunis, pero cada una se fue por un lado. Y entonces no llegaremos a crear un linaje bueno o apropiado para pasar las enseñanzas. lomnyere chengengi ane zundrui kandes chema cherba zundrui da ji da zo zundrui rale re jongda kaso lobjong katse chema de rale re ata ne gegen ya wo khade shime de rale re e cheza drin du sane ngele gegen de shu chemlia ngele lobzeng rimbro tembe bru ma jongna ane gegen khade go ye 하고도와 제상 가장 쉬는 신기 롭생기 난된다 림버드 림베 제사의 제리아 아주 개개인기 치시로 컨디지 치시 컨디지 롱바지 개개인들 쉬고요 또 발생 아주 최바로 제도를 대 최바 제스미 제리아 하는 개개인들 쉬어야 돼 레라버지 담아지 개개인 뒤로 다 참sam지 가장 어느 나닝고마 쉬는 신에 개개인들 쉬비미나 아니 뒤주지 바 쇠보 피아스마라 라샤로 데야 디주 강에 민도시야레 다 참서
벤조르 강에 메네 밀 강에 체네 갈라감도와 제상 간다야 롭센 템빌 춤베네 개겐 컨디지 된디 쇼고 유멘 디디스 레라브르 처르서 정도 디 톨레야 에너지 미성으로지 심쇼 파라 준루게야 다나 신기 조아게야 셰도 나닝오망 아주 거유 군주의 거리야 진두르게 남바름 전주를 체베 진두르 체제 진두르 체 전주 체벨 댄세 엔 거유 시라 할이야 나로리야 저바티소 지 응세 퇴외기 야게 신송 세제 근데 신이 몹시다요 근데도 마랑 도스바 데비나 디스 야게 치면로 성선으로 정도 세상 다이미네 가시디 착당 전부 차용 도스인데 가시 중소 착당 체력 주고 도스 공바 핀지 착당 체력 주고 도스 다이네 삼성 착당디 삼성 착당디 디스면나 아니 지미 루마데는 차서는 괜찮을 차도 시라라지 거주시라면게 도교시라면게 지 초아시라면게 지 드디 차나야 지 괜찮을 차도 제가 삼성야 지딘베 토는 셰비나 로존데서 데지 진두르제 데지 가셔라 착당 두자르도 예비는데 야우시다 말아 로존 토 데지 착당을 위해는 지 저면도 진두르 넘버 위에나 데지 미상으로 조아 해야지 데르지 요사라 섬을 데지 용구도 제자 다다롱을 군이 주메 군주 팅숨바레 다 팅시외 걸이야 버진 진두르 체나 버지 그냥 저지 면도 섬선으로 받아 주잖아 진두르 체나 버지 진두르 체 투사레 섬선으로 들도 세상 아주 주마 급 주메 군주 급 시번에 다 진두르 지셔야잖아 다 수톱 수메톱 다 진두르 지셔야 안고 갈갈에 지기잖아 뭐 조아로 게 늘체 안들지 야외용 만들어서 그렇죠. Así que el llegar a fundar esta shedra o este colegio monástico o instituto es el primer punto. Y el segundo es que cuando hablamos acerca de una comunidad académica o de estudio, nuestro estudio de verdad depende de nuestra diligencia, la diligencia que le pongamos. No importa cuánto estudiemos, también depende de si tenemos buenos maestros o capacitados. Con los maestros, lo primero que tenemos que ver es que si establecemos una línea de estudio de los tópicos y el currículum que tenemos que hacer, como lo mencioné ayer, una vez que hemos destinado una línea de estudios que las monjas observarán, estudiarán, entonces sería fácil determinar qué tipo de maestros necesitamos, qué cualificaciones necesitan y será más fácil invitarlos. Y cuando invitamos y si tenemos que invitar a los maestros, no es tan difícil tener que pagarles un salario. Algunas veces el problema no es lo económico, pero algunas veces el problema es los recursos humanos. Pero una vez que determinemos la línea de estudio que necesitamos, entonces sería más fácil poder invitar a los maestros adecuados. Y también necesitamos bastante entusiasmo, tenemos que incrementar nuestro entusiasmo por el estudio. En el pasado, durante el Kagyu Kuncho o las reuniones monásticas de debate, hemos establecido un tipo de debate que tiene que ver con la competición. Y una vez que establecimos esta idea de que los monásticos compitan durante los debates, entonces sí, los resultados fueron mucho más exitosos. Y algunas personas dicen que sí hay
sí ha incrementado los sentimientos de apego y de aversión entre los monjes, pero algunas veces a un nivel mundano un poco de apego y un poco de aversión no es tan mal, porque si lo utilizas de una manera apropiada tiene buenos resultados. Pero si no tenemos ningún interés porque no tenemos ningún apego o aversión, entonces no vamos a tener ese interés, el querer o ese anhelo de tener unos resultados positivos. Especialmente en el estudio, pues es algo positivo. Obviamente que si existe mucho apego y mucha aversión en los estudios y se forma una competición bastante intensa, entonces no es algo tan positivo. Pero sí he visto los resultados positivos entre los monjes porque tienen entre sus debates pueden competir entre ellos mismos y eso ha dado resultados bastante positivos. Ahora, con las monjas pienso que ustedes ya están preparadas o ya han llegado a un punto en que pueden también tener un tipo de competición, una competición entre quién ganará y quién no ganará. Y esto nos ayudará para incrementar nuestro entusiasmo por el estudio. 다들은 들을 비입니다. 야, 다 대마다 같이 하스키면. 다들은 들다 잠시. So that is enough for today, and we will leave it here now. Bueno, eso es suficiente por ahora. Ahora dedicamos el mérito.